kumsang ni som ni le panni September ni som ni le paruk thotan ni ania Rainbow Mizo Channel clear tu le ngai thatu jong jong te chipai kan buk le thau a chau Iran mi puiten an sarkar laka an lung oi lo na an kalpui chungchang kha kan video masalama khan kan ron report to voin thlang hian Iran mi puita chuan ramchung le rampon lama Iran mi omten an embassy le sarkar building poimo te beitumin lu chwa tumin an beya hei hian Iran embassy ramdanga om then khat laka harsatna asiamta ane France 24 in voin chama dar som pakhat le minute som ni panga vela report an pek dan chuan demonstrator tele police inkara tharum thoa inti boina achuaka hetianga tharum thoa inti boina achuana mun hi Iran ramchunga chawni lawin England khopui London ate France khopui Paris ate ania kan video masalama kan seita kang khan Iran mi puite hetiang taka han thin rim chan hi Iran ramchunga province pakhat Kurdish ho chenam huna Kurdish nulamel thatak mai masa amini antha chungchanga le alaka police ten poi khoina neya an hriata wangin mi puita hian meichiate zalen na chu an phut zui jela Iran ramchunga boina hi lianjokin athlen mek lain Paris khopuya le London khopuya hetiang hian atheng meka London police ten report an pek dan chuan London khopui chunga om Iran embassy chu mi puiten lu chua tumin nasa takin an baya mi pui tam tak helai hmuna hian an pungkhoma heng mi pui pungkhom zongjong te hi UK Iran mi omte an nei thu an reporta tharum thoa in baina achuaka London khopuya embassy an baina chungchanga hian Tehran in ramdang ne na in thlunjomna anei Tehran diplomatic mission zongjong chu mi pui ta hian ti top vek an duwa embassy hi lu chua tuma mi pui ten na sataka an bayawang hian London khopuya Iran embassy chu ahung na ta siamin police ten ven him tumin thaitop an chua mase police le Iran mi pui lungoi lo London khopuya pungkhom ta hian tharum thoa in nok boina an nei ta ramdang mi te an ni wangin London police ta hi an film khur lea report atanga alan dan chuan he chanchin kan bo chailai thleng hian London police officer pangalai chu liamna tak tuar hanom toa heba ka hian police officer nilem lo tele police officer dang thren khat ta chu liam tuar enge mozat anom bokani tin an report ane UK capital London khopuya hetianga anchet na ba ka hian Iran mi puita hian an lung oi lo na lantirin France capital Paris khopuya pungkhomin mi puita hian an lung oi lo thu anau chua puya France ramchunga hian Iran mi mai nilawin France mi puita chuan an troi omani tin France 24 hian report an pe boka masa amini tha ani chungchang le man ania police ten rong taka an khoina chungchanga hian Iran supreme leader Ali Khamenei chu bangai turin an phuta ain nu dona hi rang taka athelu tani lo chuan Iran ramchunga hian boina lian jok siam turin mi puita chu anin puacha mekani tin an report bok France 24 hian report an pek chunjom zeldan chuan Iran ramchunga po anti government protest sarkar do daljonga protest an kalpui mek hi lian thamjokin ain ir chok mek zela ni tinin mi pui pungkhom hi an tambel tial tiala atlem bera mi pui jinga mi nunna chan to hi mi somli pakhat vel handling toni ti in France 24 hian an report ane heiba ka hian Iran meichiate thlop hian khovel ramsang sanga Iran mi puite lungoi lo na hi an thlopani ti lantirin rally lian tham tak tak mai huai hot ani mek bok ane Iranian mi puite mai baka Iran mi puite an thlopani ti lantira rally nei mek tele protest nei mek tu te hian auhla an nei berchu death to the Islamic Republic ti le an supreme leader Ayatollah Ali Khamenei do daljong hian nasa takin mi puita hi anau rol bokani antia Islamic Republic khi thiturin handua me mi vek ani thaina turle sarkar thar din ani thaina turin Iran mi puita le anmani thlop tu khovel ramsang sanga rally nei mek ta chuan auhla bera an nei ani tin France 24 hian report an pe bok ane France capital Paris khopui laili tak Trocadero Square tia an soya chuan mi puitam tak mai an pungkhoma Paris khopuya po hian Iran embassy hi ti chiat tumin mi puita hian luchil antuma mase heng embassy te hi Paris police ta chuan thaitop choin ven him antum ve thung boka mi puita laka hian tear gas te po an mangni in an reporta heng mi pui pungkhom zongjong hi
Paris khopuya bikhian hanwain sangli vel ni riat ania French President Emmanuel Macron chuan Iranian President Ebrahim Raisi hena kuthinga chibai habuk chungin anram chunga Iran mi puilungoi lo ten har satna an siama Iran embassy chu ti chet tuma han baya wangin mi pui no darna tur hian tear gas an mangani ti a hriat tira Ebrahim Raisi hian apom pui thu an report tel bok ane heti lai hian Bulgarian mi mystic tia an soi khovela thilo thleng tur tam tak hrilok tu le hrilok na puan te hi atam jok chu thleng dik zel ania chungzinga chuan India atel veta ka wangin India media hrang ta chuan voin chhun vela khan Bulgarian mi hrilok tu baba bankain prediction anaile India chungchang asoina chu ante chok choi maya Zinewsin report apek dan chuan baba banga hian kumsang hi le somni panhi chunga India rama thil thleng tur panhi chu alo hrilok toa hengta hi diktakin athleng to ni tin an reporta ti chuan tuntruma baba vangain India rama thil thleng tur a hrilok zinga hian terror of locust ti na soya hei hi thailam chi ai chetu chi hrang tale abik takin khaw khop lampang chi ta chu nasa takin India ram chunga hian apuang dona khaw khop palo pon dona hian khom dan temperature chu nasa takin ain thak danglam dona ti chuan heng thlai ai chetu te hi an lo puanga India ram pumpui hi atom chuak dona ni atia heng thlai ai chetu terror of locust ati te hian India rama thlai thar chuale thlai an chin chi hrang ta chu nasa takin an suwa samin an ai chedona India hian heng thlai ai chetu te hi ado hne don lo wangin India ram chunga hian trampui nasa tak chu athleng dona ni ati baba vanga hrilok na hi mitam tak ta chuan nasa takin an chhuile ta a hrilok zinga tam tak te hi athleng dika ama hi middelania ma se khovela thilo thleng tur ta chu mulok theina anaya khovel ram hrang prophecy puang thin ta point baba vanga chungchang hi an ngai ven hlea ama hi atlo po antlo fo thin rengbok ani ti chuan kumsang ni somni le pahnia hian thilo thleng tur a hrilok zinga khovela hian chiatna rap thak tak alo thleng dona chu tharum thoa in beina le ralthum chi hrang manga in beina ni tin asoya tuna hian Russia le Ukraine chu anin do meka hein dona wang hian khovelin boina le har satna antok meka eile in turlama food crisis lian tak mai athenga chuba ka chuan heng eile in tur thar chuana turatana leitha Russia le Ukraine atanga khovel ram hrang an supply thin ta chu ram hrang ten an don tak lo wangin thlai thar chuana lama har satna khovelin atok tabok ane kumin kumsang ni somni le pahnia hian khovel mun thren khata tuilian rap thak tak mai athleng dona ni ti alo soilok to boka chungta chu Australia baba vangain alo soilok ang hian athleng tangeya Australia in sumle pailama har satna atomek lain Australia ram chunga hian tuilian rap thak tak mai chu athleng ta chu chuan amma sumle pailama har satna anai chu nasa takin abel chhani tin an reporta hei baka hian baba vanga hian kumsang ni le somni pani chung hian Asia khomol puizinga ramthan khata tuilian rap thak tak mai an tur dona ni tin alo soilok boka hei hi maniloka Pakistan ram chunga athenga kanchan chin tharkal talma po khan kanron report towa Pakistan ram chunga tuilian hi tunkum jabi chunga khovela tuilian lo thleng to zong zinga arab thak berle ana satbar trumani tin khovel media hrang ten an report nge ani hetianga Pakistan ram chunga tuilian rap thak tak mai athena wang hian Pakistan sarkar mangang hian khovel ram hrang ta tranpui na chu angen ta chiam mai ani kha hetianga khovel ram then khat tuilian in hati boimek lai hian baba vanga chuan kumin chunga thil thleng tur a soi zinga hian khokheng rap thak tak mai khovel ram then khat chuan antok donani ti apung zara he thu pon po hi kumin kumsang hi somni panhia hian athleng dik ve towa Portugal ram chunga le Italy ram chunga khopui then khata te khokheng rap thak tak mai antura hei wang hian mi puita hna sarkarin tui ha supply thin ta chu apanga in akal hlei theilo wangin tuilama har satna chu nasa takin antoka he khokheng awang hian Portugal le Italy ram chunga tanga thayan thar chu zongjong thina tanga chuta za somnga le pariat chat chu khokheng nasa tak mai han tor wang hian an chanta ni ti an report bok baba vanga hrilok na te hi tam tak chu thleng dik omma sela tam tak ta chu thleng dik lo aum fo boka kumin chunga India rama thil thleng tur a soilok hi
G News chuan atheng dik ani chuan India ram chunga hian Trumpui rap thak tak kan tur don ani tin han report ani Russia le Ukraine indo chanchin thar le chumin anghong thren khatte lo thir ho le donila Russian President Vladimir Putin an partial military mobilization nilai nia apun khan kanron sailan photo angin military lama expert lo nei tele chumin akai noi skill franga thiamna bik nei ta chu sipaya kovek ani don ani tin thu chua asiama mase hei hi Russia thilti sual lian tak mai ani ti hi Kremlin chuan apomani tin voin khan Russia sarkar thu ponna Russian state agency RIA Novosti chuan han report ani President Vladimir Putin an athu puana hian huamzau takin puan ania hemi bozui hian Russian southwestern regiona thunai tu ta chuan Volgograd khuwa kumsamrugle pathuma upa sipaya lotang to thrin mase tuna junthum nai mek chu training kema kalturin han kauzinga atela karkalta zirtopni jan khan Russia chuan hei hi athil ti sualani tin anin lama hotir le ni tin han reporta tin helai regiona thau hian kumsamnga le pariata upa school director Alexander Faltin chu military lama eng experience ma anei lowa mase sipai training kema kaltur hian kauzinga atelvea afanu chuan hetianga sarkarin apa an ko mai hi alungoi lo thule sipaya engma ton khriat nei lo school director na hunrai tak lo chelto ania indona mola kaltura Russia sarkarin an ko mai hi alungoi lo thu social media aposa hemi chungchanga hian RIA Novosti hian report anpek dan chuan thunai tu ten ti sual pal an nei ani mai thaya a document ta hi en diknon leve kan don ani tin an puangzar ani hetianga ti sual hi tam tak Russia ram chunga awma natna nei te kumu pato tak tak reservist sipai tang le tura fit tok to lo ta hi tam tak ko ani tela tin military lama experience nei lo hetiang kan seita kangkha mi tam tak anom bokani tin India Today chuan voin khan report an pe boka hewang hian Russian President Vladimir Putin an thu chua asiam thunai tu ten an bozuina hian ti suale ti diglo tam tak anaya hei hian mi pui ati chi aya Russia ramchunga protest an kalpui mek chu nasa takin ati punlunta ni jan thleng khan peaceful protest dia hansoi muanom takin sarkar do dala protest si nei mek zel halani tin han reporta mase darkar tin deu tho police ta hian mi puijinga mi man hi pani pathum han nei deu ranga heiwang hian mun then khata tharum thona athleng thut thut thrinani ti chiang takin a hriat thaya abik takin Moscow khopui chunga hetiang hi athlen hema wangin Moscow khopui chunga police custody rang ta chu akhat to hlea Moscow police ta hian mi pui tam tak anmana wang hian tanin pangaya andani chuan anram dan tam tak bo chiat na hani dona Russia sarkar tan hian heng an mi man te khung khom na tur mun hi an siam thoi lo chuan Russia khopui ranga te protest hi mi pui ten an la nei chunjom zela wangin prisona an da mai chuan Russia dan kot tam tak chu bo chiat ani don ani tin han report ani hetianga Russia ram chunga boina ala thlen mek lai hian Reuters news agency in report an pek dan chuan Ukraine sipai ten an melma Moscow sipai te nataka an norleta anram anlo ven him thaina turin US chuan air defense system thatak mai Ukraine nena hian atlanta ni ti an puangzara hemi chungchang hi President Volodymyr Zelensky chuan Reuters news agency nena nimina interview haneina asai chuaka United States chuan Ukraine ram kan ven him thaina turle kan ram bung than chung mun rang khopuile thingtlang khuate town tam takate Russian sipai ten missile le rocket tam tak anron kalu thin ta chu kandan theina turin air defense system fing le thatak mai chu Ukraine kuta minhlan towa mase tuna hian kanma mozat chu kanla dong theilowa civilian infrastructure chi rang te school te hospital te university rang te le Ukraine ram chunga civilian ta chena in mun tam tak ta chu ven him thein haumdona mase atamzo kero chu tuna hian heng air defense system mang hian kan veng him seng ri don lawani atia air defense system hi atamzo kan mamo thu United States nena hian kan thlen le ngala America hi khowela ramro puiber leader ani angin a leadership ro pui tak chu so turin kan bai saya air defense system ta hi thanem jok min thon turin kan ngen boka chuti rol chuan President Joe Biden hian
positive decision anti decision thutluk na diktak chu asiam ta ka wangin heng air defense system ta hi kandonga tuna hian shipment dangpo alokal meka konglaka ronthon mek ani boka heng jongjong tenen hian Ukraine ramchung hi venghim turin thaitop kan chuadona tuna Ukraine in kandon to sale konglaka ronthang mek an ronthon mek te baka hian adang tam tak khi Ukraine ramchunga hian mamo alania US hian khovel leader ani angin Ukraine venhim na turatan hian heng air defense system ta hi minpek bel ngai hi kan bei sayani ati US in Ukraine nena air defense system apek hi National Advanced Surface to Air Missile System NASAMS tin soi ania Ukraine mun ranga heng air defense system andana muna hian Russian sipai ta hian missile rocket ta hi anron kap leni chuan antar kataron thlen main mun lataka anron thlok lai chu NASAMS sian lo muin halo counter thaidona Ukraine khopui chunga poi khoya leilunga haron tlak main van boruka kadar ani thaito dona ni tin an report ani Ukraine now English in report anpek dan chuan kan sipai huaisan tak tak tele America in M142 high mobility artillery rocket system HIMARS minpek mangringot hian Moscow sipai telaka harsatna kan siam saka kanram chungan opchin tam tak kan laklet sak thaitoa tuna America in National Advanced Surface to Air Missile System NASAMS minron thon hi firfiak pol ho tupa Vladimir Putina thil tum dang chat tur hian achak tok hledonani antia Russian President Vladimir Putin hian tuna kanram bung thran chun aram chunga rinlu tuma malak mekna province pangate baka hian Ukraine rampum pui hi lak tumin engtikamo minla baile dona chuwang chuan hein dona hi topsan mai chi anilawa heng provincial capital hrang te hian Russian sipai ta chu anral thuam chikim nena anin bun nge hnule sipai thanem tok tak mai anron dalu hnuwa chuan Ukraine rampum pui hi lak tumin an bei chunjam ngai dona ti chuan Ukraine ram hi an kuta olsam taka tu thai mai din huna adin pha don boka chu thil chu athengani chuan America le athurwal pui ram hrang te NATO member ram hrang te le European Union member ram hrang te tan hian security thila himlo takin anom pha dona tuna heng ram hrang le pol hrang ten kan ram kan ven him thaina turatana tranpuina minpek to jongjong awang hian Ukraine sarkar chu alom hlea Ukraine mi puite po anlaka anlom hlea mase hei hi alatok zolawa kanram chunga tanga Russian sipai te kan chua thaina tur hian ral thuam lian le thajok kan mamoa khovel pompuina telmia lawin Russia in kumsang hi le som palia kanram bung than chung Crimea Peninsula chu aram chunga alo annex towa tuna po hian kumsang hi le som palia Crimea ala kangchia khan kanram bung than chung tam tak chu aram chunga annexa rinlut turin annexation plan chu akal puimeka firfia khau hroi tu pa Putin a hian aram zauna turatan hian kanram bung than chung aram chunga rinlu atum meka tang hian Moscow sipai te hi rang taka chua antul towa chumi tur chuan NATO sipai te po anin rol atrula kanwan boruak Ukraine airspace jongjong te hi no fly zone a puangin min khar sak thuai kan bei se ni antibok nimina Ukrainian President Volodymyr Zelensky an interview anaina asoi chua civilian infrastructure te school te hospital le universities te civil mi te chenna in tam tak te chu ven him thailo kanla nei dona ni tia asoi hi Kremlin atagin Russia chuan thu chua siamin anpom lo thu anpong jar ngala Moscow chuan special military operation kan kalpui tran tiratang khan civilian side civil mi te an chen na mun le anom na mun ta chu engtiklai main tarketa kan nei ngai lowani tin thu chua an siam zui ve ngal ani hetianga boruak ain mun chaumek lai le in dona akal chaumek lai hian Russian Foreign Minister Sergei Lavrov chuan thu chua asiam zui ngala Russian referendum akal puimek na Moscow sipaiten anthu nei na hnuaya andale uncontrolled chin area jongjong ta chu full protection azawaya ven himna pek atiam thu hapong zara full protection ankal puidan tur chungchanga hian Sergei Lavrov chuan US leilunga ngai New York khopuya news conference anaya heta hian asoifia zuya Kyiv hian referendum kan kalpui mekna Russian sipaiten uncontrolled na hnuaya tuna andamek Luhansk province te Donetsk province te Zaporizhia province te le Kherson province te hi
laklet tuma sipai thachakna manga anron beizui le ni chuan heng province pali te venghim tur hian nuclear ral thuam man hi Russia chuan a hre don lawani ati hemi chungchanga hian Al Jazeera chuan report anpek danin United States of America chuan anram leilunga ngai Russian foreign minister in hetianga nuclear ral thuam an man tur thu asoi hi an du lo hlea Moscow hian danang taka anram chunga heng province pali te hi rinlu tur chuan Russian parliament hian nirei lo ta chungin an pas mai an rin thu an soya ma se heng province pali te hi laklet tuma Ukraine sipai ten an beizui to lo nan vauna thu chua an siam nuwa hian Ukraine sipai ta chuan Luhansk te Donetsk te Kherson le Zaporizhia province te lalet tura an beina hi an la chunzom zela hei hian Russian foreign minister Sergei Lavrov an thu chua asiam hi enga ma Ukrainian troops te hian an ngai lawani tiin Al Jazeera chuan an reporta nizan zanreito taka khan US National Security Advisor Jake Sullivan chuan press conference a kauzuya Russia in annexation tuna risk sang tak noya akalpui mek hi direct military confrontation anti NATO military alliance tele US le Western ramsang sang trangrol poltanena indona chok chuak thayani tin apuang jarta Russia hian engtiang poin Ukraine sipaiten anram lak tuma beinan nei zongjong hi nuclear ral thom manga changleta Ukraine rambung thanchung province pali te hi ven him tuma malak na anei ni chuan NATO alliance le Western ramsang sang trangrol poltanena mai chana in machona indona thlen hi ahlawlawa kan ngai donani atia hetianga media te ma thucha asoi nu loka hian NBC News Agency chuan press news program buat sain US National Security Advisor Jake Sullivan hi komna anei zui ngala Jake Sullivan hian he anin komna asoi dan chuan Russia hi nuclear ral thuam manglo turle heng Ukraine rambung thanchunga province pali te aven himna turatana nuclear ral thuam te hi lek chuak lo turin US chuan a hriat tir towa Russia hena hriat tirna kan pek hi red line ania he red line hi Russia hian aron crossa nuclear ral thuam te hi alek chuak ani chuan Washington ral thuam hlom tak tak le sipai thachakna chu Moscow hian ama chhondona Western trangrol poltele NATO alliance tenen hian Moscow chuan mai chana in beina hi athlanga kan ngai donani ati Russia hian February nisam ni le palia Ukraine arun tiratang khan voin hi ani jahni som le palina ania karsari chuangjat mai Ukraine ramchunga indona hian a o to ane voin September nisam ni le paruka hian Ukraine ramchunga indona hana satna munta chu Kharkiv regiona Izum city tranga hlalo taka Russian sipai tele Ukraine sipai te in beina atheng meka Seversky River ralelam Russia side lampanga Ukraine sipai le Russian sipai te hi natakin anin nuaiboka Luhansk le Donetsk region chunga munthum lai maya Russian sipai te hi Ukraine sipai te chuan counter offensive operation nain natakin annor boka Russian sipai te hi heng mun vela hian anhung tolmek niin report ania CNBC le Al Jazeera in report anpek dan chuan Kherson region chunga po Ukraine sipai te hian munthum laya Buxton ka atrangte Mykolaiv le Odessa khopuya trangtein counter offensive nain an sipai te hi antir chuaka Kherson khopui lak tum hian heng Ukraine sipai te hian tran an khoa Ukraine sipai te counter offensive hi Kherson region in baina po hian Moscow sipai te hian andang hlei theilo niin han reporta Kherson khopui hi an hnai to hlenin han soibok heiba ka hian voina indona achuana munjinga hian Zaporizhia region chunga munni lai maya Ukraine sipai te le Russian sipai te in norton na hi atheng meka helai muna hian atu veve ma hian ma anson ri lawa ma se indona hi lian tham takin akal meka silai puak hi achol me ulawani tin han report bok Russia in Ukraine arun na wang hian indona rap thak tak hi achuak lawang ti asoi thei to lawa tuna indona mun sang sang chanchin kan han soita ka tang po khan Ukraine sipai te hian Russian sipai te hi annor tol mek niin ariata hetianga antol zel chuan tuna anram chunga rinlu antum mek Luhansk te Donetsk te Kherson region tele Zaporizhia region te hi Ukraine sipai te laka hian Russian sipai te hian chanvek thai din muna anding meka
heng munatanga Moscow sipai tahi norchuavek ani lo na turin Russian Foreign Minister Sergei Lavrov nimin lama thuchua alo siam to full protection tia soi nuclear ral thuam manga ven him ani tur thu asoi hi atak takin an kalpuidu anrin thu analyst than khatta chuan an soi boka Moscow hian nuclear ral thuam tahi heng muna tahian aron choplu tani chuan US chu achengai dona NATO alliance te po ngoi rangin anom don lawa chu wang chuan Ukraine ramchunga indona hian indona lian jok air chua anrin thu war analyst le military expert than khatte ankom na tangpoin an soilang hlom ane Ukraine indona borok lian taka akal mek lai hian China lama tangin thuthar engemo aronoma mase hei hi rumors tin ansoya inbum na le thubel chian dolo ania China President Xi Jinping chu paithak ni in China ramchunga military ku athleng meka Chinese President Xi Jinping chu in chunga khungkhran ani tin social media than khata te puanzar ania mase hetianga thubel chian dolo an thedar choi choi lai hian India media lian tak mai Zee News in report an pek dan chuan China Communist Party chuan China President Xi Jinping an guideline alo siam to angin China Communist Party Congress chuan Xi Jinping chu President ni chunjom le turin atram thar chal chunjomatan elected official ani tin an puangjara China Party lian le chaktak ruling party Communist Party chuan nimin sandaya khan thuchua an siama October nisom le paruka hian Communist Party of China CPC chuan in than pui anai dona hei hi National Congress vaisom ni na ani dona tuna China President nilai mek Xi Jinping hi President nichunjom zel turin CPC Congress member sanghi jathum donin an pomani ti an puangjara tikchuan October nisom paruka hian President Xi Jinping hi President atana CPC hian National Congress sa an thangnon le ani chuan kumnga chunga tan China President ni na hi achel chunjom le don ani President Xi Jinping hi sipai ten athu nei na lak sakin military ku China hian athleng nia an soilai le Xi Jinping ngai po hi house arrest sa aum mek thu an soilain heng rumors thubel chian dolo le inbum na te hi social media hrang-hranga thedar ani tin Communist Party of China Central Committee chuan thuchua an siam boka President Xi Jinping hian ama le ma hi thunei na sang tak in pein CPC Central Committee le Congress a po hian thunei na pum hlum anei boka President Xi Jinping aron om nuwa hian China hian anram roral tu tur hi mi puiten engtiklai main an thangai lawa CPC Central Committee anti Communist Party of China hian anram chunga party omchun anni wangin an party chunga anram hroi tu tur president hi an thang mai thina hedan po hi President Xi Jinping a siam ania China People Liberation Army te President Xi Jinping a in panin tam tak ankal anga an soi po hi thilbel chian dolo le President Xi Jinping an amma Beijing khopuya military parade an nei dona sipai akaulu te ania CPC Central Committee chuan kumsamruk le pakwa upa President Xi Jinping hian ama hi Congress a hian thangle turin hriat tirna ati chuaka he hriat tirna ati chho hi apom tu member jongjong ta hi National Congress member jongjong deu tho mi sangni jani somkwale parukani thu an puangjar bok ane voina Chinese official ten media ten na report an pek dan chuan October ni somle paruka hian National Congress vaisom ni na chu Beijing khopuya nei ani dona heta hian kumnga dang Chinese president ni na challe tur hian Xi Jinping hi thlanthlin ani le dona ni tin an puanglok ani tuna thudik lo lengvel President Xi Jinping paithak nia ama hi president a in langkai tur anga an soitak sunli jung hi tun zirtopnikal ta khan President Xi Jinping chuan ama dodal tu le politics thila diklo takin thil akal puya wangin thi turin achung thu hi alorel saktowa mase chu tianga ti hlumna tur thu pek chu ti khotlai ania hreom takin hun raizok aum thaina turin Northeast China Jilin province intermediate people court chuan hreom taka tanina tangri turin thutluk na ansiam zui bok ane hebaka hian President Xi Jinping hian Justice Minister le China police officer chakle thilti thai tak mai most powerful police chief tia ansoi Fu Zhenghua po thi turin achung thu hi rel aloni to boka ama hi eiruk na thila innam noya puin
US dollar makta duai som pasari le point pathum lai chu a ei run in an puwa hei ba ka hian athu nei na mangsuala pu ani boka China President Xi Jinping chuan thi turin achung thu hi alorel to bok ani kumsang hi som pani tanga kumin thleng hian mi pangalai mai President Xi Jinping hian a sarkar chunga mi poimo tak tak lo ni to thin le nimek ta chu thi turin anchung thu hi arel saktowa hei hi sarkar do dal zong le ama do dal zonga ke an pen wang ania President Xi Jinping hian ama do dal zonga ke ron pen chuak tu ta chu ada thajelani tin Xi News hian an report bok ma se China State Media ten report an pek dan chuan hetianga Xi Jinping hi paitha a China ram chunga military ku thleng anga puanzar le thu the dar ani hi alo chona bul chu India social media hrang atangin ania India social media hrang President Xi Jinping hi paithakani thu puanzar ani in the dar ani chiama chumi nuwa chuan Khovel media hrang ten he thu hi an puangzar zuya ma se foreign affairs thila President Xi Jinping hi ajin chuaka ramdang atanga alo hole wangin China ram chunga hripui leng mek laka in khwa khirna le in ven himna chu zomin President Xi Jinping hi ama ina tuna hian ama lema ain khungrang meka hetianga athu nei na paithak na hi engma awm lawani tin an soifia bok ole kan video thuita deuh hlaka tuntumatan chuan kan du tok le ri photanga kan video lo thlir tu ta jinga la subscribe lo zong ta khan milo subscribe sak thau turin kan som chewa ti chuan lo in en kol thaula Rainbow Mizo channel a hian chanchin thar danglen dam takin kanin tongle thau donia